neki oblak, da će se to snimiti na neki oblak. Ok, evo i sad ću ono što ću probati napraviti, ja ću probati share screen, ali prije nego što to učinim, ja bih htjela reći nekoliko riječi o tome otkud uopće u ovoj temi, otkud sam ja u ovoj temi. Ja imam, ja bih rekla, tu sreću životnu da sam imala se prilike baviti, imam se prilike baviti ljudima koji su transspolni. Danas ćemo objasniti malo razlike između transspolnoga, transrodnoga i malo o terminima ćemo porazgovarati, ali evo, dakle, ja se bavim transspolnim ljudima i kažem ponovno apsolutno životna sreća radi toga jer mi se čini da je to toliko jedan zanimljiv fenomen, zanimljivo stanje koje nama kao stručnjacima koji se bavimo ljudima daje neku nevjerojatnu priliku kao, dakle ja to volim često reći, kao da nam je priroda poslala to i rekla probajte ovo razumjeti. I ako ovo uspijete razumjeti šta je to, puno ćete saznati o ljudskoj prirodi. I moja neka put u cijelu tu priču je išao tako da sam ja radila kao klinički psiholog na klinici za psihološku medicinu, tada se to tako zvalo na Rebru, radio je tamo i psihijatar koji se u to vrijeme, recimo to su vam bile rane 90. ili 90. bavio temom i bavio ljudima koji su imali te probleme, jedini praktički u Hrvatskoj. Ja sam bila psiholog kojim je on slao ljude na psihodijagnostiku i onda kad je on otišao sa tog radnog mjesta, razbolio se čovjek, otišao u mirovinu, ti ljudi nisu zapravo u taj čas imali kod koga ići jer se niko drugi s time nije bavio i onda su se po nekakvoj inerciji zapravo počeli javljati meni i onda se na taj način sam ja ušla u tu priču. Potpuno samouka na početku, a onda kasnije se zapravo razvilo i puno literature došlo i tako dalje. Napravili smo sad već i tim i tako zaista mogu reći da smo sad na nekakvom pravom putu što se tiče tretmana ljudi sa transspolnošću. U to vrijeme, znači pazite, to nije bilo prije toliko puno godina, znači recimo u vrijeme kad ste vi išli u vrtić, takvi ljudi su se gotovo u pravilu tretirali kao psihotični i liječili su se kao da imaju psihijatrijski poremećaj. Mi danas, znači to nije puno godina, 20 godina, mi danas zapravo sa njima postupamo na potpuno drugačiji način i o tome ću vam onda evo sada i malo reći i malo upoznati vas zapravo sa cijelom tom pričom. A sad ću probati share screen, što možda može biti malo zahtjevno, samo malo, dok ja pronađem gdje ja to ću šerati. Oprostite samo, evo ga. To je to. Evo, ja sam nazvala ovo predavanje kad ga držim negdje ispod duge, psihologija transspolnosti. Duga će ima nekoliko simbolika zapravo koji nosi sa sobom, proći ćemo i vidjet ćemo koja je jedna, koja je meni prilično snažna, a ova druga simbolika je zapravo dakle zastava, dugina zastava koja je zastava dakle LGBT populacije. E sad, ajmo vidjeti najprije o čemu se radi, što je to transspolnost. Prvo što ću vas zamoliti, nažalost vas ne mogu da smo u dvorani nekakvoj, onda bi vas pitala da dignete ruke, ovako ne mogu to učiniti, pa će to svako sam za sebe. Gdje se nalazite na ovom spektru? Ako s jedne strane spektra stoji izrazito doživlje sebe kao izrazito feminine, kao izrazito ženstvene, dakle osobe koja je dakle potpuno u skladu sa svojom ženskom, odnosno u svojom ženskom ulogom, vrlo ženstvena i vrlo, rekli bi mi danas, curkasta. A na broju 12 je dakle mačo, vrlo muško, maskulino ponašanje i doživljaj samoga sebe. Evo, odgovorite svako sam za sebe gdje se nalazite na tom spektru.
Pretpostavljam da vam je to dosta dobro i brzo išlo, a ja ću se sad probati poigrati s vama psihologa. Ja ne znam, nisam uspjela pročitati koliko vas je ovdje rođenih muških i rođenih žena, ili dakle, odnosno, dakle, bar po imenu prepoznat koliko vas je. Ali ono što pretpostavljam da većina vas je dala neki drugi broj, a ne broj 1 i broj 12. Dakle, da ste se sigurno našli negdje u sredini, pretpostavljam da djevojke su sebe, naročito zato kada se govori o studenticama, to se vidi kao nekakva tendencija, da sebe nekako malo više vide kao ovome 4, 5 i 6, a mladići možda kao 9, 8, 9, 10. Dakle, teško da će iko od nas sebe skroz staviti na krajeve ovoga kontinuuma. Pa je s tim onda u vezi zapravo i ovo, to je gdje i kako sebe vidimo, odnosno koji su uopće pojmovi koji se vežu uz pojam roda i pojam spola. Prvo ćemo porazgovarati, odnosno i znati, to je nekako najjednostavnije u biološkom spolu. Već niti tu situacija nije jednostavna, nigdje u ovim dimenzijama nije situacija jednostavna, dakle nigdje nema ili si jedno ili si drugo, u svakoj od ovih dimenzija možeš biti negdje između, pa tako i u biološkom spolu. Biološki spol kod velike većine ljudi je zapravo na neki način usklađen. Sve ove dimenzije biološkog spola, a nema samo jedna dimenzija biološkog spola, nego zapravo, kao što ovdje vidite na ovom slajdu nekoliko, prvo su to spolni organi, dakle, nakon toga su to kromosomi, nakon toga su to zapravo hormoni. Dakle, to sve čini biološki spol. Velika većina ljudi ima biološki spol kojem je u tom času sve usklađeno. Dakle, rođeni su kromosomi su im odgovaraju recimo ženskom spolu, spolni organi odgovaraju ženskom spolu, hormonalno su usklađeni i za njih možemo reći da su oni biološki žena. Isto tako može se sve slično dogoditi i kod muškaraca i kod velike većine muškaraca se tako i dogodi. Međutim, isto tako i kod biološkog spola postoji jedan mali broj ljudi koji se javljaju i rađaju sa na neki način dakle, ne potpuno usklađenim svim ovim karakteristikama biološkog spola. I tada se kod tih ljudi radi, dakle, ili o interspolnosti ili prije smo to zvali hermafrodit. Dakle, već niti na toj biološkoj dimenziji stvar nije skroz dihotomna. Stvar se komplicira, ajmo dalje, idemo sad gore na rodni identitet. Rodni identitet se odnosi na ono kako se osjećamo. Da li se osjećamo kao muško ili kao žensko, ili se osjećamo kao negdje nešto između toga. To kako se osjećamo, sad opet da sam u dvorani, ja bi vas sad pitala, ok, kad ste vi znali da li ste curica ili da li ste dečko? Kad ste znali i kako ste to saznali? I uvijek kad držim tako predavanje, onda ljudi ovako kao klimom, ovako kao malo stave sa ramenima, kao pa šta ja znam, oduvijek to znam. U pravilu je tako, mi nekako oduvijek znamo kojeg smo rodnog identiteta, nekako nam je to nešto skroz imanentno. Da li smo muško ili da smo žensko, teško da iko od nas će se dosjetiti nekog trenutka koji će reći aha, pa da, meni je tada mama ili tata su mi rekli da sam ja curica, a do tad zapravo uopće si nisam postavljala ta pitanja. Ne, nego to nekako znaš oduvijek što si. Kod velike većine ljudi je rod i spol potpuno usklađen. Dakle, rodilo se, dakle, malo biće se rodilo kao recimo žensko biće, sa svim ovim spolnim organima, kromosomima i hormonima, koji će se kasnije uključiti, usklađenim i zna da je i usvajan ženski rodni identitet. Isto tako i kod muških. Međutim, opet postoji dio ljudi kod kojih taj rodni identitet nije dihotoman. Dakle, ne pripada ili se na neki način dogodilo nešto da on je drugačiji nego što mu je biološki spol. Ajmo dalje. Rodna ekspresija je to kako se ponašamo. Da li se ponašamo kao muškarci, kao žene, ili se ponašamo kao i muškarci i žene ili ni muškarci ni žene. To je kako nas okolina vidi, kako se ponašamo. Ovaj dio je potpuno, dakle, ta dimenzija je potpuno kulturalno uvjetovana. Mi danas
danas kad se mi ponašamo recimo kao žene, klasično neko žensko, tipično žensko ponašanje, prije 200 godina je bilo zapravo tipično muško ponašanje. Uvijek se isto volim šaliti sa time i reći kada bi sada došli neki duhovi naših baka i rekli ko ovo sad sjedi pred računalom? Da li ovo sjedi da meni ne vidi mi odakle osobine, nego da vidi samo siluetu? Da li ovo sjedi muškarac ili žena? Svaka baka bi rekla, prvo ne bi znala šta je računalo, ok, ali bi rekla pa u tom času sjedi vjerojatno muško ispred toga nečega. Zašto? Radi toga jer u to neko doba je bilo potpuno nevjerojatno da bi neko ko sebe doživljava kao žena se ponašao i radio nešto drugo, a ne sad bio u kuhinji i kuhao ručak ili večeru. Dakle, to kakva je rodna ekspresija je potpuno kulturalno uvjetovano. I od kulture do kulture se razlikuje. Imate kulture u kojima ženama i subkulture, u kojima ženama apsolutno nije recimo dozvoljeno raditi, moraju biti uz kući. Imate subkulture u kojima muškarci se ponašaju na nekakav drugačiji način nego što smo mi naučili. Prema tome, to je zapravo ono kako kultura očekuje da se ljudi ponašaju. I onda imamo još jednu, ovdje dole, dimenziju, to je seksualna orijentacija. Ona je različita od svega ovoga što sam do sada govorila. Ona se odnosi na to tko te privlači u seksualnom smislu. Da li te privlače žene, da li te privlače muškarce, da li te privlače oboje ili te ne privlači niko. Ta seksualna orijentacija je kao neka posebna dimenzija, znači bez obzira gdje si ti po biološkom spolu, po rodnom identitetu ili rodnoj ekspresiji, ovo ti se kao neka ortogonalna dimenzija postavlja, znači možete opet privući bilo muško, bilo žensko, bilo niko, bilo oboje i tako dalje. Dakle, ovo za sad, ajmo voditi računa o tome da je ovo sve određuje, biološki spol određuje spol, ovo dvoje određuje rod, a seksualna orijentacija je zapravo jedna posebna dimenzija. Sad, što se tiče dakle, spol i rod, spol je znači biološko uvjetovana varijabla, a rod je psihosocijalno uvjetovana varijabla. Ona se odnosi na to kako se ja osjećam, kojeg sam ja identiteta, da li sam ja muškarac, žena ili sam nešto između toga. Kod većine ljudi spol i rod su potpuno usklađeni. Znači, rodila sam se kao žensko, osjećam se kao žensko, ponašam se kao žensko. To je opet neovisno ove seksualne orijentacije, ali kod većine ljudi je dakle spol i rod potpuno usklađen. Međutim, postoji mali broj ljudi koji imaju neusklađenost roda i spola. Mi njih zovemo, sad ovo malo terminima, zovemo transrod, dakle taj fenomen se zove transrodnost. Drugim riječima, dakle, ljudi se rode i određenog spola, ali po rodu se mogu naći bilo gdje od ovih dimenzija koje sam spomenula malo prije. Na nekom kontinuumu su tu, ali ne nužno, ali nisu u onoj točci u kojoj je, dakle, usklađenost roda i spola 100%. Neusklađenost može, ali ne mora izazivati rodnu disforiju. Sad šta je rodna disforija? Rodna disforija je osjećaj patnje radi toga jer moj rod nije usklađen sa mojim spolom. Ona može biti više ili manje intenzivna, kod kojih je jako intenzivna rodna disforija, jako pate radi toga i jako žele da se njihov spolne karakteristike usklade sa rodnim identitetom, te ljude nazivamo transspolni ljudi, odnosno taj fenomen nazivamo, ili to stanje nazivamo transspolnost. Obratite pažnju da postoji samo jedno s, ne dva s, to je radi političke korektnosti. Same udruge su zahtijevale da se makne, da se ne zove transspolnost, radi toga jer dva s bi ukazivalo na neki način kao na neku, ajmo reći, malo vodi ka patogenizaciji cijele priče, što se zapravo ljudi koji se zalažu za prava transspolnih ljudi bore protiv toga. I drugo, obratite pažnju da se ne kaže transseksualnost, kako smo prije zvali, nego transspolnost. To radi toga jer je u hrvatskom jeziku spol je oznaka spola, znači bioloških karakteristika koje određuju da li se muškarac ili žena, a seks je oznaka zapravo seksualnog čina. Zbog toga mi danas kažemo transspolnost, to zovemo transspolnost. Sad, idemo još malo ta dva pojma na neki način usporediti.
Transrodnost je dakle krovni pojam za rodnu nekonformnost ili nenormativnost i tu sad on je kao kišobran pojam, kao da je dakle pod pojmom transrodnosti spadaju, nekad smo ih zvali transseksualne osobe, odnosno danas ih zovemo transspolne, tu spadaju transvestiti, drag queenovi, drag kingovi, crossdresseri, dakle sve moguće varijacije kojih ovdje dakle ima beskonačno i svaki novo razdoblje donosi još novi. I u pravilu je pojam transrodnost dosta povezan sa LGBT pokretom, međutim ne nužno nisu svi ovi navedeni zapravo stanja povezani sa LGBT pokretom. Transspolnost se javlja, ponovit ću, dakle kao osjećaj nepripadanja tijelu u kojem sam rođen. Moj rodni identitet je drugačiji. Rodni identitet transspolnih osoba je u pravilu binaran, znači one se osjećaju ili kao muško ili kao žensko, ne kao nešto između, za razliku od ovih transvestita, drag queenova i tak dalje. Ovi se osjećaju vrlo binarno. I oni imaju silnu potrebu za operacijom zapravo svoga tijela i usklađivanjem toga tijela sa rodnim identitetom. Ovo sam objasnila što se tiče slova S. Oni vrlo često, dakle ljudi koji imaju stanje transspolnosti, vrlo često se zapravo nisu povezani sa LGBT pokretom. Neki jesu, ali veliki broj dio njih nije. Radi toga jer oni sebe doživljavaju, kako bih rekla, binarno. Evo, kao što sam rekla, dakle, oni kažu nešto sa svojim tijelom, nešto nije dobro i dajte mi, molim vas, pomozite da se uskladi ovo tijelo i ja se tada više ne osjećam kao dio nekog aktivističkog pokreta, nego kao riješio sam neki problem, medicinski problem koji mi se dogodio. Evo, tako da je to onda, to na neki način može vam pomoći u razlikovanju jednih od drugih, ako ih je uopće potrebno razlikovati. Evo ovdje su sad sve te kombinacije ili sva ta imena koja su povezana s transljudima. Ajmo vidjeti kome se to, dakle tko je taj tko pati, u pravilu pati radi ovih stanja. Čestina javljanja je, vrlo ju je teško procijeniti, metodološke procjene su u procjeni čestine velike, radi toga jer vam to ovisi jako o tome koliko je društvo otvoreno. Ako je društvo otvoreno prema tome da ljudi hoće, mogu i žele priznati, gledaj, ja se osjećam kao transrodan ili transspolan, onda će u tim zemljama ili u tim društvima toga jednostavno biti više, jer će to neće biti stigmatizirano. U društvima u kojima je to stigmatizirano, u kojima se na to gleda kao na neku ili psihičku smetnju veliku ili na nekakvu potpunu nenormalnost ili isto tako ako se to kažnjava, pa naravno da će se ljudi štititi, neće to govoriti. Ovo su neke jako konzervativne procjene koje su nastale recimo, ajmo reći, negdje smjestiti otprilike 2010. u 2015. godinu. U različitim dijelovima svijeta se otprilike pretpostavilo da se 1 od 30.000 muškaraca, rođenih muškaraca, dakle rođene muške djece, i 1 od 100.000 rođene ženske djece se osjeća kao transspolno, odnosno transseksualno. Vidite još uvijek da se tu ove ja termine znam brkati. To je, dakle, omjer je svugdje na svijetu otprilike bio 3:1 u to vrijeme, poslije ću malo reći o tome kako se to jako promijenilo sad. U Srbiji je bio odnos 1:1, pa se čovjek učini zašto bi tamo i u Poljskoj, a u Poljskoj veći broj ženskih nego muških transseksualaca. Kada vi pogledate, spolnih ljudi, kada vi pogledate zašto je to tako, čovjeku bi se sad činilo, joj pa idem sad neke etiološke razloge tu tražiti zašto bi to bilo tako. Međutim, na kraju je stvar prilično banalna. U Srbiji oni imaju izvrstan kirurški tim koji može operirati, koji je već dosta dugo bio u stanju operirati, to se kaže trans muškarca, znači rođene žene koje idu prema muškome, koji dakle mijenjaju, usklađuju svoje tijelo sa svojim muškim rodnim identitetom i radi toga je jednostavno tamo onda i bilo više trans muškaraca koji su se javili i rekli evo ja imam taj problem. To je dakle više artefakt toga da li imaš medicinsku skrb ili ne.
Ono što je isto tako bitno, što se tiče već čestine javljanja, da ovo pogađa i hetero i homoseksualce, dakle i biseksualce, dakle seksualna orijentacija je neovisna o tome o rodnom identitetu. To bude dosta teško, naročito roditeljima, odraslima, ali i liječnicima shvatiti. Jer svi pitaju, pa dobro, čekaj, zašto ti sad hoćeš mijenjati spola, hoćeš onda te opet privlače, ne znam, ti si žensko, ideš, dakle, sjećaš se kao muškarac i onda te iza toga privlače žene. Pa mislim, zašto sad odmah to ne napraviš? Sad, to je uvijek jako važno razjasniti da seksualna orijentacija nema veze sa rodnim identitetom. Sad će se stvar prilično zakomplicirati na mojim slajdovima, pa ću vas moliti sada ovdje se prilično fokusirati radi toga jer je ovaj dio važan za razumijevanje. Dakle, ajmo vidjeti koje sve kombinacije postoje kada to uparimo. Postoje kombinacije, dakle, uvijek je ovaj prvo slovo označava biološki spol u kojem je osoba rođena. Znači, ako je osoba, odnosno u kojem je rođena, biološki spol koji je pridodan pri rođenju, se sad to tako kaže. A ako je osobi pridodan muški spol, onda imamo, dakle, a ona se osjeća ženskog rodnog identiteta, onda tada govorimo o trans ženom. Ako je osobi prije rođenju pridodan ženski spol, ona ima osjećaj muškog rodnog identiteta, tada govorimo o trans muškarcima. Sada, osim toga, seksualna orijentacija može biti homoseksualna, ne homoseksualna. Kako bi se izbjegla zbrka, bolje zapravo govoriti o rodu koji je privlači. Da li me privlače muškarci ili žene. I sad kada to dvoje nekako dovedemo u vezu, onda dobivamo jednu, ajmo reći, kontingencijsku tablicu u kojoj ovdje imamo trans žene, dakle rođene muškarce koji se osjećaju kao imaju rodni identitet ženski ili rođene žene koje imaju rodni identitet muški, kojeg privlače u ovom slučaju muškarci, u ovom slučaju žene i isto tako ovdje. Zašto nam je važna ova podjela? Ova podjela nam je važna nama kao stručnjacima, nam je važna radi toga jer ona itekako govori o tome kakva će biti prognoza i što sa kojom od ovih skupina zapravo treba, kakve su najbolje metode pomoći tim ljudima i što možemo očekivati, kakva je prognoza. Pa onda, u ovom slučaju, dakle, kada imamo trans ženu koju privlači muškarac, tu se u pravilu radi o tome da je ova podskupina već od malena, dakle, to su mali dječaci, ali koji se od malena ponašaju kao djevojčice. Oni su, dakle, ja imam 1000 primjera, nemam 1000, izmišljam, imam sve ukupno, sam ja možda vidjela oko 110, 120 ljudi koji se muče sa ovim problemom, ali priče onda koje kod njih čujete su da su oni od malena se voljeli igrati ženskim igračkama, sami o sebi govorili u ženskom rodu. Dakle, voljeli su imati dugačku kosu, voljeli su se uzeti od mame šminku, ali to dok su bili sasvim maleni još. Voljeli su, dakle, nositi nakit. Kaže, meni jedan mali, to o njemu uvijek pričam, već sam sama sebi dosadna, to mi je toliko simpatično bilo. Mama ima blizance, mama i tata su imali blizance, nikad u životu nisu čuli uopće za ovo stanje. Jedan od njih, 2 su dječaka rođena, jedan od njih je sa 5 godina, on je samo sebi govorio o ženskom rodu. Kad bi došao iz vrtića, kaže mama, on bi uvijek sam sebe izvukao se iz trenirka, obukao u nešto roza, stavio mamine šlape, stavio njezine nekakav naket na sebe i govorio u kući o ženskom rodu. I mama bi ga opominjala, ali on bi onda nju opominjao i rekao je, mama, ali ti meni krivo govoriš. Mama bi ga pitala, jesi pojeo? A on bi rekao, mama, kaže se, jesi pojela? Nego kao krivo pričaš. Pitam ja njegovog malog brata, reci, a šta ti misliš? Šta imaš ti kući, brata ili sestru? A kaže on, mali, taj njegov brat blizanac, kaže, imam brata, ali ti on misli da je sestra. Dakle, tom dječaku ili djevojčici niko nije rekao, dakle, njegovi roditelji nisu znali da to postoji uopće. Dakle, to vi vidite kod takvih malih ljudi, kod te djece, vi vidite da je to čista biologija, da to ništa nije naučeno. I uglavnom, sad da skratim, to kod njih kada krene zapravo pubertet,
onda oni postanu silno nesretni radi toga jer se to tijelo počne jako mijenjati. Oni vide već od osnovne škole da s njima nešto nije dobro, da se nekako drugačije osjećaju. Često budu izloženi zlostavljanju od strane druge djece radi toga jer i druga djeca prepoznaju da nešto s njima nije dobro. Onda kad počnu razmišljati ko ih privlači, vide da ih privlače dečki. Sjetite se, oni su u tom času još uvijek dečki u tijelu i onda se uzbunjeni. Sad zbunjeni su na način da li to znači da sam ja homoseksualan, ali shvate da ne znači da su homoseksualni, jer njih u pravilu privlače straight muškarci, ne homoseksualni muškarci. I internet naravno će tu onda jako puno pomoći, oni danas jako brzo otkriju šta je sa njima i znaju nazvat svoje stanje. Možete si misliti kako je bilo prije 30 godina, 50 godina kad interneta nije bilo, a bilo je itekako, isto je bilo ljudi sa ovakvim smetnjama, šta su oni morali o sebi misliti. Uglavnom, dakle, mi to kažemo, rano je se javila, dakle, kao rani početak zapravo smetnje. Njih privlače onda iza toga, dakle, privlače ih muškarci. Njima kada se promijeni, dakle, operativno kada promijene spol, oni u pravilu žive kvalitetne živote, oni ne žale radi operativnih zahvata. Ono s čime ova podskupina ima problem je u zapravo nalaženju adekvatnog partnera, jer naročito kod nas u ovim malo, ajmo reći, patrijarhalnim krajevima, oni i kad se operiraju, kad postanu jako lijepe djevojke ili žene, ili ne moraju biti jako lijepe, ali su žene, jel, izgledaju izvana kao žene, nađu partnera, ali kad mu otkriju da su nekad prije, da su se rodili u muškom tijelu, vrlo često partneri pobjegnu. I to bih rekla da je najveća muka ove podskupine. Sada ja ne duljim dalje, jer kao što vidite ja ovo mogu pričati 1 milijardu godina, tako da idem se požuriti kroz ove podskupine. Ova tu dole podskupina, znači to je isto tako, rođeni su muškarci, oni u pravilu do puberteta žive najobičniji normalan muški život, igraju se s muškim igrama, dakle ništa ne pokazuju nikakve osobitosti i onda s pubertetom počne promjena da oni najednom počnu osjećati se nekako neobično, njih privlače žene. Sad se sjetite, oni su dakle rođeni muški, privlače ih žene, u pravilu imaju seksualne odnose i prije nego što im se osvijestila ovaj trans dio. Za razliku od ovih ovdje, oni nam dođu u pravilu da nikad nisu imali seksualni odnos radi toga, jer on si ne može zamisliti seksualni odnos sa muškarcem, ali si ne može zamisliti tek seksualni odnos sa ženom kad ga žena niti ne privlači. Oni dolaze u pravilu kao bez seksualnog iskustva. Ovi ovdje nam dođu sa seksualnim iskustvom koje su ostvarile sa ženom, ali najednom kod sebe počnu primjećivati neki čudan osjećaj da imaju strašno veliku, jako i snažnu potrebu da svoje tijelo vide i doživljavaju kao žensko i počinju im se na neki način gaditi to njihovo muško tijelo. I dođu sa jednako autentičnom potrebom, molim vas pomognite mi da se to promijenim, kao što su došli i ovi gore, jedino kod ovih gore ćete naći da je to bilo od ranog djetinjstva, a kod ovih ne, nego da je bilo od puberteta. Kad se njima pomogne i kad oni krenu zaista u tu tranziciju spola i počnu dobivati ženske spolne karakteristike, oni u pravilu isto žive kvalitetne živote, jedino u toj podskupini imamo one koji počnu žaliti radi operacije. Nakon što se operiraju, žive par godina već kao žene, na jednom počnu opet žaliti radi operativnog zahvata i hoće se vratiti odnosno znaju imati, izražavati želju da se vrate u muški spol. To je rijetko, to je možda 2 do 3% tih operiranih, ali oni će doći iz te skupine. Ok, i sad idemo na ovu ovdje podjelu, a to je dakle da to su rođene žene koje se osjećaju kao muškarci. Opet imamo da se dogodilo rano u djetinjstvu ili da se dogodilo kasnije. Ako se dogodilo rano u djetinjstvu, onda su to djevojčice koje se ponašaju muškasto, vole se muške igre, same sebi nadjevaju muška imena, non-stop ćete ih vidjeti na drvetu ili igraju nogomet ili nešto. Dakle, uopće se ne žele uopće imati ženske spolne karakteristike. Njih onda kroz pubertet one primijete isto tako da ih privlače zapravo žene. Prije će to je nekako u društvu ipak to prihvatljivije, tako da će one doći sa
često već sa partnericom, dakle, opet ih privlače straight žene, ne toliko lezbijke koliko kao straight seksualne orijentacije. I doći će sa idejom, molim vas, dajte mi pomognite da ja ovo sve skupa promijenim na sebi, da se, dakle, najveće gađenje imaju prema dojkama i prema menstruaciji, molim vas mi pomognete da se to jednostavno makne, ja sebe ne doživljavam uopće, da pače doživljavam se kao muško, one u pravilu izgledaju jako muško panjasto. I evo, to je to. Kad im se pomogne, kad krenu prema operativnom hormonima i operativnom zahvatu, one vode izvrsne živote. Ja kažem, ja nisam vidjela stabilnije zapravo osobe nego što je to, naročito ti muški hormoni kad se daju jako ustabile, jako psihički smire osobu, one ostvare u pravilu vrlo kvalitetne i partnerske živote, za razliku od ovih ovdje, ovi baš imaju kvalitetan partnerski život. Ja, evo, puno sam vidjela slučajeva gdje su se oženili i žive nekakav, dakle, vrlo uobičajen, konvencionalan zapravo život, nikad se neće dati u nekakve, ili neću reći nikad, ali rijetko se daje u neke ove aktivističke priče, u pravilu ostaju, dakle, žive zapravo jedan tradicionalan muški život. E sad, u zadnje vrijeme, ove podskupine ovdje, da sam vam ja ovo predavanje držala prije 10 godina, ja bih rekla ova podskupina ovdje se uopće ne javlja. Međutim, u zadnjih 10 godina u cijelom svijetu, ali doslovno u cijelom svijetu, počinje na jednom veliki porast ove podskupine. I ta podskupina je zapravo, dakle, curica, dakle, djevojčica koje su normalno imale normalan ženski razvoj i onda negdje u srednjoj školi, znači nakon puberteta, sa pubertetom i nakon puberteta počinje snažna potreba odbacivanja tih ženskih karakteristika koje su do tada potpuno bile prihvaćene i dapače, i to onda često zna roditelje zbunjivati, oni kažu, gledajte, mi imamo slike gdje je ona sva u rozom i puna barbika. Ali se s pubertetom nešto dogodi i one snažnu potrebu imaju, dakle, kažu, ja se osjećam sada kao muško, želim maknuti to sve skupa sa sebe, pri tome se isto vidi šta im je glavna preokupacija su prsa ili dojke. One, kod njih ćemo u anamnezi naći puno samopovređivanja, puno nekih ponašanja koja su zapravo ukazuju na neki oblik velike psihološke patnje. Cijela znanstvena zajednica koja se bavi transspolnošću ili transrodnošću se zapravo pita šta se ovdje događa, zašto je sad takav porast, dakle, u cijelom svijetu tih osoba. Nekoliko je hipoteza postavljeno. Jedna od hipoteza je da se možda radi o hormonima koje su mame uzimale tijekom trudnoće, pa se onda ženski fetus zapravo na neki način virilizirao i onda je došlo do ovoga. Jedan dio je da se zapravo radi o tome da su se možda rod i spol kao pojmovi previše prepleli i da onda svako ko sebe malo osjeti različitim danas u današnje doba kad je internet, kad je sva informatizacija, si pomisli nisam ja zapravo lezbijka, nego sam ja možda transrodna osoba. Dakle, ne zna se najbolje koja je etiologija, ali preporuka je, što se liječenja tiče, da se njih tretira jednako kao što se tretiraju ovu donju skupinu, ali da se svakako prati. Ajmo reći, što se tiče psihičkog zdravlja, rekla bi da su ove dvije skupine posebno zapravo rizične i nakon tranzicije spola, dok su ove dvije skupine i nakon tranzicije spola njima rizik za psihičko zdravlje bitno pada. Ok. I sad ajmo vidjeti zašto se to javlja. Biološke hipoteze su zapravo dominantne. One kažu da se radi o utjecaju spolnih hormona u trudnoći, pogotovo kod ovih transspolnih ljudi koji su imali rani početak, znači kod kojih se to vidi od ranog djetinjstva. Da se kod muških fetusa nije dogodila virilizacija u 20. tjednu trudnoće koja se trebala dogoditi, a kod muških fetusa da se dogodila iz nepoznatog razloga. Jedan od potencijalnih razloga zašto tu nije došlo do toga je stres koji mama proživjela u tom tjednu trudnoće, ali to je jedna hipoteza. Druga hipoteza je da je ipak neka genetika. Treća hipoteza je da je možda neka neuroimunološka, odnosno imunološka reakcija maminog tijela na tijelo fetusa, pa da se radi toga ne događa. Tako da brojne su tu hipoteze, ali vidi se da je
neka biološka uvjetovanost, a to se vidi između ostalog preko odnosa između drugog i četvrtog prsta, koji je različit kod muškaraca i kod žena. Nemojte sad sami sebi mjeriti radi toga jer to treba biti precizno mjerenje, tako da se slučajno, nemojte se opterećivati koliko su vam dugački prsti. I dakle, taj se odnos vidi da zapravo ta hipoteza o virilizaciji mozga u isti čas se dakle prstići razvijaju, pa se onda po tome može pratiti u embrionalnom razvoju. Izgleda da je ta hipoteza zapravo relativno potvrđeno upravo preko dužine prstiju, da se radi o tome da se nešto dogodilo nestandardno u trudnoći, hormonalno nestandardno u trudnoći. E sad, gdje se to događa? U svim vremenima i kulturama se događa. Pa evo, ovdje ću vam sad samo nabrojati, imat ćete ovu prezentaciju pa možete malo gledati Wikipedije i dakle, čitati o ovim svim primjerima. Dakle, od žene faraona koja se zapravo glumila da je muško, od dakle, rimskog cara, u Indiji su hidžre koje su, to su rođeni muškarci koji se u neko doba, dakle, se napravi kastracija i oni žive kao žene, izrazito cijenjena sekta, kasta, bože ne sekta, nego kasta koja je donedavno bila, ne donedavno, nego dok nije došlo Britansko carstvo, izrazito cijenjena, visoko rangirana kasta, a onda je došlo Britansko carstvo sa svojom zapravo binarnim doživljavanjem toga šta je spol, šta je rod i onda su one danas jedna od najnižih kasta. Na Balkanu imamo primjere, dakle, kada se u obitelji ne rodi muško dijete, onda se zadnja se kćer odgaja kao muškarac i njoj se tvrdi da je muškarac kako bi zemlja ostala u toj obitelji i to se u Albaniji imate, bilo je u Crnoj Gori i Makedoniji, ali u Albaniji još uvijek ima živućih virđina gdje se sazna da je ona zapravo žensko tek kad umre pa treba mrtvaca skinuti pa se onda svi iznenade. One potpuno imaju usvojenu zapravo mušku spolnu ulogu, ali izgleda i muški identitet. U indijanskim plemenima, dakle u Sjevernoj Americi, su našli gotovo u svakom plemenu osobe koje su nazvale takozvane two spirits, osobe koje su imale obje duše. Dakle, i onda se njima dati visok rang u plemenu, smatra se kao obje duše. Mogli su razumjeti mušku i žensku prirodu. Kako su ih prepoznali? Tako da su već u djetinjstvu gledali da li je, ako je rođen dječak, i on se htio više igrati ili biti u svoje ženske članove obitelji, više učiti kuhati, sve što žene rade, onda se smatralo da su njega bogovi odabrali kao posebnog nekog i dali mu zapravo obje duše. Dakle, vrlo cijenjeni zapravo ljudi. Eskimi su posebno zanimljivi. Njima se rod određuje prije rođenja, kao duhovi će ti reći šta nosiš, da nosiš curicu ili dečka. I onda ako je duh rekao da nosiš dečka, a ti rodiš žensko dijete, nema veze, vjeruješ duhu, dakle, odnosno, ili Bogu ili kome. I onda ga odgajaš kao dijete toga spola kako ti je rečeno. I onda se zaista vidi da kod njih ima izgleda više transspolnih ljudi. Kultura je izrazito važna u tome kako ovi ljudi žive. Transrodnost je bila prisutna u svim društvima od kad je čovječanstva. Međutim, razlikujemo u načinu na koji je ona izražena i integrirana u kulturu. Možete i sami pretpostaviti da ukoliko kultura jako voli takve ljude ili smatrate ljude posebnima, odabranima, da će onda prema njima biti dobra. A ako je društvo misle da su to nešto, da je to neka margina, da to nešto nije normalno, onda neće biti prema njima dobri i onda će ti ljudi još više patiti. Ali mi smo stručnjaci, bavimo se ljudima, moramo biti otvorenoga uma na način da razumijemo da ako nešto oduvijek postoji, to mi možemo sad smatrati ne znam kakvom greškom prirode ili ne znam čime, svejedno, ali možda, ovo ću sad postaviti kao pitanje vama da malo razmislite o tome, a možda uopće to nije greška prirode, nego mi sad živimo neki pogrešan svemir u kojem stvari moramo binarno postaviti, pa ili si muško ili si žensko. Jer pazite, u drugim društvima je bilo, evo u Mezopotamiji,
bilo je ljudi, razlikovali su 3 spola, muško, žensko i koji nisu ni muško ni žensko. Najbolje mi je stari Izrael, 6 kategorija razlikuje, muško, žensko, ni muško ni žensko, i muško i žensko, muško koji misle da je žensko i žensko koji misle da je muško. Razumijete? Dakle, u neko drugo vrijeme da smo rođeni, to bi nam bilo sasvim normalno. Na nekom drugom prostoru da smo rođeni, to bi nam bilo normalno. Tako da, ajmo možda dovesti to zapravo u pitanje. I sad postmoderno društvo. Moderno društvo je razlikovalo to binarno, naročito ovo zapadnjačko društvo. Pogledajte kako je u našem jeziku ta binarnost ugrađena u jezik. Evo, ja sve što god vidim ispred sebe mogu imenovati da li je muško ili žensko. Šalica je žensko, računalo, šta je računalo, srednji rod valje. Stol je muško, lampa je žensko, ne znam, naočale su žensko i jel jesu. Dakle, za sve oko sebe možeš reći, naročito u slavenskim jezicima i romanskim jezicima je to ugrađeno zapravo u jezik. Ali već pogledajte na engleskom jeziku, već nije ugrađeno, već ne znaš da li je nešto muško ili žensko. Moraš se dosjetiti, nije ti u svaku riječ ugrađeno. A onda ovo sam zapravo, je moja druga simbolika ovog naslova, a to je duga. Dakle, sjećate se ove lektire, mislim da ste bili 8. razred osnovne škole, kad ste čitali lektiru, dakle, Dinka Šimunovića koji je napisao Dugu, djevojčice koja je htjela i o sebi mislila da je dječak ili htjela postati dječak pa je htjela protrčati ispod duge, a onda se utopila, nažalost. Pazite, to je napisan roman davno, dakle u Cetinskoj krajini, tad nije bilo interneta. Dinko Šimunović je opisivao nešto što je vidio. Dakle, sigurno mu nije palo na pamet samo od sebe ovako, nego je vidio neku djevojčicu koja je takva bila. To znači zapravo, dakle, to nije modern trend, ovo nije stvar modernog trenda, ovo je stvar jednostavno toga da postoje ljudi kojima se dogodilo ovakvo stanje i kojima mi možemo jako pomoći u životu, ali mi još više možemo odmoći u životu, a mislim da je stvar nas stručnjaka da pomognemo. Evo, ovo je jedan citat iz Duge. Ok. Sad, kako je u toj koži? U toj koži teško. Ovdje su sad samo neki mali primjeri, ja neću puno dužiti, ali evo jedan primjer jedne djevojčice koja se zvala Lucija, mama je odvela u vrtić prvi dan, u neki novi vrtić u koji su se preselili i došla je po nju popodne i pitala, nije ju vidjela odmah i pitala drugu djecu gdje je ta djevojčica Lucija, djeca nisu znala i onda je jedno dijete rekla, ali teta nije Lucija došla, došao je Boris. Ta mala Lucija je sebe predstavila, znači ona 6 godina ima, ona je sebe predstavila kad je došla u vrtić i rekla svoj toj drugoj djeci da se zove Boris. I djeca su to prihvatila. Pitaju mama poslije, a zašto Zlato si uzela to baš ime? Ona kaže, zato jer je borbeno. Dakle, od tako male dobi to zna biti. Mi smo radili istraživanja oko toga kako je u toj koži. Ovi crveni, ovo su dakle trans muškarci, ovo su trans žene, znači ovi su se rodili kao muškarci u muškom tijelu, ali su žene, a ovi su se rodili u ženskom tijelu, ali su zapravo muškarci. Ovi crveni pate, evo ajmo tako reći, na 30 ljudi ovi crveni pate. I sad vidite, puno veća patnja, mislim tim ljudima je teško, ali patnju će imati visoki stupanj stresa, više će patiti trans žene. Zašto je tako? Radi stereotipnog gledanja. Mi živimo ipak u društvu u kojem se još uvijek u običnim kućama kćeri zovu sine, pa onda ti je nekako, valjda je nekako lakše zamisliti da cura koja je rođena cura se ponaša kao dečko, to je nekako i logično, nekako na nje možda pretpostavi da ona se osjeća kao dečko i želi biti dečko, a ove žene trpe veliku razinu i stresa i kvaliteta života im nije dobra. Evo. Što se tiče psiholoških faza koje transspolne osobe prolaze, najprije oni se najviše muče sa najprije svjesnosti o neskladu spola i roda kad počnu razumijevati čekaj, ovo sa mnom nešto ne valja, šta se, o čemu se radi.
Onda internet danas omogućuje, pa se traže informacije na internetu, onda ljudima bude lakše, kaže ok, sad znam to s čim se ja mučim, to ima svoje ime, to nije nešto nego, dakle, i vidim da ima i drugih ljudi koji se s tim muče, onda se otkrivaju značajnim drugima. Onda ti značajni drugi reagiraju svakako, od toga da roditelji, familija, prijatelji, svi na početku možda daju podršku, kažu ma bravo, ja te razumijem, ali već sljedeći dan, mada da ti ne padne na pamet da išta radiš, možda mogu tako reagirati, do onih koji reagiraju grozno, tako da odbace to svoje dijete ili svog ukućana iz kuće, kaže ja s tobom ne želim imati posla, do onih koji se jako pate zajedno. Dakle, to za obitelj isto tako nije jednostavna stvar. Onda se nalaze rješenja se zapravo pružaju stručnjaci, onda se na kraju sve to zajedno integrira nekako iskustvo i kad to sve prođe, ti ljudi zapravo žive, kao što sam rekla, vrlo kvalitetni život. Ono što im pomogne na cijelom tom putu su zaštitni čimbenici, prije svega dobra socijalna podrška, obitelj, prijatelji, partneri. Nadalje, psihosocijalna zrelost, odnosno zrelost samih tih ljudi koji ako su zreli onda shvaćaju da to ne može ići niti na brzinu, shvaćaju da ih da okolini trebaš dati vremena da to prihvate. Shvaćaju isto tako da trebaju biti ekonomski neovisni, znači imati zanimanje, imati zaposlenje, da ne možeš očekivati da se cijeli svijet sad tebi kaže ok, dobro, evo ja ću sad prihvatiti to i ja ću ti platiti sve te operacije, da je daleko bolje, naravno ako ti familija to plati, super, ali ako ne, da onda se moraš uzdati u sebe i da je to to. I ono što je zaštitni čimbenik isto tako, biti transmuškarac, dakle nekako kao da transmuškarci dobiju najbolje od oba dva spola. Tako se to nekako čini. Socijalizirani su kao djevojčice, nekako shvatili delikatnost koju ženska socijalizacija nosi sa sobom, razumijevanje drugih, empatiju, a onda kad im dođu hormoni, ovi muški hormoni tak lijepo usmjere da je to baš super. Vrlo često, ovo smo isto, naše istraživanja su iskustva diskriminacije, ona su jako pogađajuća. Recimo, pogledajte korelaciju između intenziteta ovdje percipirane nekakve diskriminacije i socijalnog funkcioniranja minus 0,50. To je visoka korelacija. Dakle, ako su ljudi izloženi nekakvim lošim informacijama, naročito od bliskih ljudi i diskriminativnim ponašanjima, tada će oni lošije funkcionirati. Glavni izvor podrške je socijalna podrška, prijatelji, druge transseksualne osobe i obitelj su veliki izvori podrške. Ovo su sad nekakvi rezultati istraživanja. Kako pružiti pomoć? S ovim ću ja sad završiti, radi toga sad već previše pričam. Ono što stručnjaci rade na početku je dijagnostika. Dakle, kad se osoba javi sa tim problemom, ona se treba javiti ili psihologu ili psihijatru. Tada mi napravimo dijagnostiku. To se ne radi u jednom činu, ta se dijagnostika radi oko pola godine, godinu dana, ona traje i savjetovanje. Kada se vidi, sa osobom se razgovara o svim mogućim opcijama, jer da li je opcija jedina opcija da možeš preživjeti promjena spola ili postoji neki drugi modaliteti u kojima možeš živjeti. Ako osoba i dalje ima snažnu potrebu i želju ili potrebu da mijenja spol, onda se upućuje na endokrinološki tretman koji traje onda od tada pa za cijeli život zapravo. Znači hormonalna terapija traje za cijeli život. Nakon recimo godinu dana hormonalne terapije je tkivo spremno za operativne zahvate i ako osoba je spremna za to, krene se operativne zahvate. Oni se ne rade u Hrvatskoj, osim samo gornja operacija kod transmuškaraca, znači samo se dojke mogu maknuti, ostalo se praktički ne radi u Hrvatskoj. Donje operacije se sve moraju raditi u inozemstvu, plaćaju se i to su poprilične cijene. I onda se psihološka potpora se zapravo treba, neću reći treba, ne treba svakome psihološka potpora, ali moramo kao stručnjaci biti prema otvoreni i reći kad god ćete imati potrebu, dođite nekako i obratite se po pomoć. Kolika je učinkovitost tretmana? Sve se probalo. Znate, probalo se raditi to da se promijeni da se ide kao psihoterapijom mijenjati kao učiti osobu da proba živjeti sa svojim spolnim karakteristikama, vidjelo se da je to bez veze.
da to ne daje nikakve rezultate, nego daleko je bolje, jednostavnije, učinkovitije, humanije, etičke i profesionalnije mijenjati zapravo vanjske karakteristike tijela. One su jednostavno, dakle, to je zapravo put kojim treba ići i pokazalo se da kada se ide tim putem da su onda postoje ljudi daleko, dakle rodna disforija se daleko ublažava, ljudi dobro funkcioniraju i u pravilu nemate osim 1 do 2% ljudi koji izražava žaljenje, rekla sam vam iz koje one podskupine, i onda je to na neki način nama argument da ovu psihološku dijagnostiku na početku moramo zaista maksimalno ozbiljno napraviti kako nam se ne bi dogodilo da se zapravo ljudi onda požale nakon operativnog zahvata. Ako se s postupkom svega krenu u adolescenciji, odlični su rezultati na psihološkom planu i još i bolji nego ako se čeka da ljudi prođu pubertet. Pubertet je posebno teško stanje za takve ljude. Evo. I sad za kraj ja uvijek volim spomenuti svoga Maru. Maro je rođen kao djevojčica, rođen je u dalmatinskom gradu, krenuo je u tranziciju već sa 13 godina. Kako je to mali grad, odmah su naravno saznali ljudi, znate kako to se stigmatizira, i onda su napisali, on je već izgledao kao muško jer je već dobivao hormone, ali je neko napisao Maro nema pišu preko puta, grafit na zgradi preko puta njegove zgrade. Njegov otac je jako teško prihvatio cijelu tu situaciju, cijelu tu priču, međutim na kraju je ipak prihvatio. I onda je, kako smo napokon znali da je, tata je, kad je Maro operiran, tata je došao i prošarao grafit i napisao je Maro ima pišu. Hvala vam. Ono na kraju, zapravo što hoću, što uvijek kažemo, znate, ono što trebamo odbacivati predrasude, nikad ne trebamo odbacivati ljude.